Куда Макдональдс? Как паук. Жарко? Да. А градус сколько? Не знаю. Знаешь? Если тебе да, а ты надо телефон дать сегодня. Вот здесь он красивый телефон. Ну, когда идешь черненько, а там его камера, там 1, 2, 3, там у него 3 камеры. Своего настроения. Почему? Потому что. Почему нет настроения? Потому что. Это моя машина. Это мой Димпл. Это что такое? Димпл, он говорит, мне вот так учись. Нет, мэджики. А там отдельники, это, а мне не нужно. А машина мне нужна. Нет. Я думаю, что много закономерностей. Kadın bozma var. Что? Bozulmuyor. رفته. Где ты чиха сильнее? А это да, тебе помогу, да? Да. Надо отвечать на гибки. Чикоши даста, чикас. Барdur. Мегалта, канику барdur. Пушки барdur, что буша, да я лавакша кабидой мегадастым дарка. Шикас мегадастым. Инжа второй магазин. Бромадим. خیلی چی گرفتیم بلوچکا میگم پیچل میگم خیلی گرفتیم دخترها بعد مروژنی گرفتیم 4 تا شیر گرفتیم کیفیر گرفتیم کیفیر اینجا باشه شیر گرفتم خلیب گرفتیم بعد تخم گرفتیم باز хорошо маска грифтем даст забить даст забрать сильно кричат кади бочи грифти то чи харидай магазин чай йогурт грифтан да йогурт грифтан тамом духтаро камтар харид
چرا تو نیستی؟ Vurdata. تلفن مرا کی شکست؟ Naya. تی؟ Da hadi can. اما جان کدم تا تلفن ما دخترو شکستن از نه تلفنی از کی سیونکا دارم دیگه تلفن نو خریدیم و تلفنی ما سامسونگ بود ایمال جون غلطون شکست Da fast. ده شکستی ده دخترو گفتنی بودم که جواب چجوری من یogurt خوردیستی اینجا 6 تا تلفن دیگر دستش این تلفنی من همی سامسونگ بود و طرفش نشون نمیتیم ایمال جون غلطون تلفن ما شکست دخترو دهمی وقتی کنکورس دا اشتراک کردیم یک قیمت ویدیوها بود درونش صورت‌ها بود ایدین رژنی احمد جان بود چند صورت‌های دیگه چند جای رفتگیمون ویدیو بود خواستم که منتج کنم خب تلفن غلطید اول کم ترکی اکرانش سیاه شد و پولنستی استا همش سیاه شد 2 روز به تلفن بودیم تلفنی که اکمای چی ویدیو کرده در یوتیوب رفتن نمیتونستم بعد ما داداش ما یک تا تلفن خریده آوردن 2 تا تلفن گفت ویبر که یک تاش اکرانش کلونی خوشرو بود سامسونگ بود وایشان اکرانش کلونی خوشرو بود ما با یک تا دیگرش نیاز دست بدگیم کمتر اکرانش مایده تره کلونی بچه ویبر نکردم نه کلون نمایده اکرانش هم خیلی نرمالی را همراه ویبر کردم نرخش بگم دخترو نگم نمیدونم از بچه جونو رو میدارم آبوز میکنم به حد هوا گرم شده دخترو خچ میکنم نرخش اگر خواهی در این نصیب باشه در ویدیوی دیگری میگم که چخیل تلفن خریدم نرخش چند سام گفته بینین کنی همی ویدیوی ما کچستواش نخستر هست حتما فکرتون نویسین با نصیب باشه رفته چی خول خریدن در کل برای تلفنی نو اینه میخواد دخترو نصیب باشه در دیگه ویدیو میگم چخیل تلفن خریدم چند سام خریدم چخیلی های ما دخترو ده همینجا ویدیو امروز را به انجام میرسونم ویدیو ما درو روز نشوه подписчикои нав омадаги дар канали ма хуш омаден ҳатман видеои мара дастгирӣ кунед умедворам ки агар шумо дастгирӣ кунед канали мо боз ҳам видеои нав ба нав мебурорем боз завқмон зиёдтар мешавад барои ҳамон дӯстони азиз ҳатман дастгириро фаромӯш накунед дар ҳаминҷа видеои имрӯзаро ба анҷом мерасонам то видеоҳои оянда дар паноҳи худои меҳрубон бошед.